بەخێربێن بۆ ئەم دایالۆگە هاوبەشەی زانکۆی راپەڕین لەگەڵ قونسوڵی گشتی بەریتانی لە هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆ لەم سمپۆزیۆمە زانستیەدا سەروەری یاسا چاوتوێ دەکرێت. هیوادارم کە بابەتەکان سوودبەخش و پڕزانیاری بن. هەرچەندە بابەتەکە زۆر هەڵدەگرێت، بەڵام هیوادارم ئەو دایالۆگە ئامانجی خۆی پێکەی. Your Excellencies, dear Ms. Rosie Cave, British Consul General in Erbil, dear Ms. James Oates, Head of the Political Affairs at the Consulate in Erbil, dear Councillor, Mr. Dr. Sarbaz Brzezinji, the Mayor of Lambeth, London, distinguished guests and speakers, dear fellow faculty and students, welcome and good morning. Good morning, everyone. It is wonderful to be here. So thank you very much both to the Mayor of Lambeth and to the University of Rapparin for inviting us here today. I know that for myself and my colleagues this is a great opportunity to learn more about what you're doing here, to be part of the discussion on the importance of the rule of law, and to visit Grania. It's my first time here and it's really beautiful, so it's wonderful to be here. شانازی بە شوناسی خۆمانەوە دەکەین. وەرتاکێک کە دەیەوێت هەردوو کۆمەڵگای کوردی و بەریتانی لە باشیەکان یەکتر بەهرەمەند بن. لە ڕێگای ئاڵگۆڕی کلتوری و ئابووری و سیاسی و فەرهەنگی و زانستی. ئامادەبانی بەڕێز ئێستا پانێڵەکەمان دەست پێ دەکات.